Ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ҳангурвабоғ. Имрӯз 4 январи соли 2024 мо қарор дорем дар деҳаи шуроби Искандари шаҳри Ҳисор, ки инҷо мо худо хоҳад як ҳафта пас ниҳолҳои аз Туркия меовардаги моро оварда мефурорем ва мо қарор дорем дар боғи акаи Усмон. Акаи Усмон, хуш омадед ба гурӯҳи мо. мо аз шумо як илтимос дорем, ҳамин шумо лимон мегам олуотона аллакай абрезка кардед дар бораи буридан ба шакл даровардани ҳамин олу мегуфтед ки ҳамин олуи шумо чанд сола аст, кай буридед, барои чин хел буридед, дар чи аҳамият додан дар кор гап мезадед? олуи мо рости гап баландтар гӯй фақат. 2010 сол мо амиҷа шинондагӣ будем, олуи Победа. олуи 13 сола шуд. Победаш ҳам кулула. Нави Победа. Кундош да мебандаи барои аввал ҳамин шохое ки навдое ки зиётию ғизои зиётӣ мехӯрам, мо ина албатта бурида мепартоем. Я ваҷав мемонем барои ино барои ҳосил нафас кашидан ва ғизо хӯрдан. Фотосинтез хати ғизо мехӯрад. Ман ино ҳамаш гулхона. Ба фикрам кам кам бедор шуда чи ба фикрам кам кам шур шудаста. Исо гарм омадеста. Ана баъд инч краска барои чӣ шакиде? Кай буриде ина? Ҳамин сол буриде? Ина ҳамин сол буриде барои бактерия вирус надромадан краска кардем. Краска барои бактерия вирус надромадан краска кардед. муванашро коса шакл кадаги ҳа шумо? Шакл кадаги. Ман ҳамҷа ҳама кундаш да мебандам ман ино ҳама кунда. олу дар кунда мебандад. олу дар кунда мебандам. ҳамин хел бераҳмона мебуред, ҳамин хел калта мекунед. инҷо оянда гулхона мешавад ана ино? Ино гулхона метиҳад. Ман инош гулхона метиҳад ва ёш бо навдои нав метиҳад. Инҷа гулхона метиҳад, инҷа 3-4 та навди нав меравад. вақте ки инҷа навда ки биромад, барг дод, барг фотосинтез хати инҷа метиҳад, реша даҳанам ғизо метиҳад. ҳамдиёрони азиз, мана бинед ки кундаро буридияну краска кардиян бо мақсаде ки касал нашавад. ҳозир акаҷон, ҳозир як дақиқа дар бораи олу ман тамом кунам. ҳамдиёрони азиз, ана олуҳотона метавонед буред. олуа метавонанд буранд ба ҳазур? олуа вақташ омадагӣ метавонед анам хел буред. дидед бераҳмона, фақат ман ҳамин гулхонаашро монед. ман ин гулхона аст, ман ҳамин поён ҳам майдачайда гулхона аст. навдаҳое ки боло мебурояд, анавай навдаҳо дидед, ва як калта карда партита якта монеду ва ҳамҷо ҳам 5 та 6 та мебурояд дар ҳамин як ҷо. мана бинед, ман ҳамҷо 5 та 6 та мебурояд. ҳолам акаи Усмони бан ман мебудам якта мемондам, якам 3 та мондааст. ҳамҷо 5-6 та якташа мемонанд. ман инҷоам 2 та мондааст. дидед мана да тагаш мебандад. ҳама гулхона. анака дар бораи гелоси лапинс гап занед. барои чи ина шумо чӣ шакилед тагаш ба? ина мо бардошт шакидем. гап дар он ки обу ҳаво гарм омадеста. вақте ки кунда гарм мешавад, реша да сигнал метиҳад ки баҳор омад, бояд хушор шавӣ. барои ҳавай гармия мекапа. барои гармия капидан намемонад кунда гарм шавад. намемонад ки гарми ҳамун поёнтар гузараю реша хушор шавад. реша хушор ки шуд, бедор мешавад. оли бо хунукӣ дар пеша. бардостки жидкас гуфтед, бардостки жидкас чиаю чиқа тайёр карда мешавад? акҷо гуфта мешавад? оҳак ҳамроҳи 10 литр оҳакда 300 грамм оҳаку 300 грамм даҳани фаранг ҳамроҳ карда ва асосан ҷудо тайёр мекунӣ. нигашони извис мегӯянд. нигашони извиста оварда овда тар карда гасид мекуниша. баъди хунук шуд, баъди тайёр кардан алоҳида бо 10 литрда 300 грамм даҳани фаранга тайёр мекунӣ. баъди оҳак хунук шудан даҳани фаранга оҳиста оҳакда аралаш карда кофта, баъд шотка кати шакида буромадан дар кунем. ин шумо гуфтаги вагонам дар 5 литри, 2 та 5 литри ҳардуш аралаш кунем 10 литр мешавад. дуруст? 5 литри шумо камтарак иштибоҳ кардед. 10 литри гуфтед. дар 10 литр об ҳама инро андохтан дар кор. ин 3% мешавад. дуруст? шумо ба наздикӣ метавонед мода ҳамина тайёр карданаш нишон тедака? ба наздикӣ мебием, ма пеши мо мекунем ҳамина. майлаш халда нишон метиҳем ки чӣ хел тайёр кунад. ҳамдиёрони азиз,
همه نشون دادیم. همدیگران عزیز بینید که تو کنده تو اینجا سفید کنیم. اگر که همین همش رو سفید کنیم چیه که گل بلوز زده بیم. نه اگر که آدمو که کنن بهتر می همش همین درخت همش رو سفید کنیم. فقط اوهاکی خولی در 10 لیتر او 1 لیتر اوهاک خطی کردم. 1 کیلو. 1 کیلو. اون دهانی فرنگ چی؟ دهانی فرنگ نه. برای گلخانه ها؟ میسوزاند. کنده را باشه دهانی فرنگ زدن زنیم. دهانی فرنگ زدن گیری چی نمیکنه. هم کسلی هم اوزی بلند گپ زنید. التماس. اوزی کمتر آب و هوا خودش اقلیم ویران شده کسلوی نی باکتریانی آژوگ میگن یوروپیسکی چورنی رگ یوروپیسکی رگ با یوروپیسکی چورنی رگ بسیار شده درخت دا برای همین ما حتما زمستون باید نمی دهانی فرنگ استفاده بردنمون شرط و ضرور است. رحمت شما دا حاضی همین اوهاک دهانی فرنگ یعنی که شما باردوسکی جیت استفاده کردید. این گلوسای شما کدام نوع هست؟ این گلوسای ما لاپینس است. این ما سیستمی کیجیبی کرده ما اینا. کیجیبی کرده تو بلندتر کردید از زمین. بلندتر کردگیم. این اکو برای اسپیتانی میگن کو اسپیتانی. همدیگران عزیز دیدید اکی عثمان شکل بوریش رو دیگر کردن کاسه شکل نکردند و کیجیبی کردن. کیجیبی این من آینده باز گلوس بیاریم شینونیم میبریم در اون 2-3 سال با شما نشون میدیم. در همین باقی اکی عثمان میخوایم که یک لابراتوار کنیم و همه شما و نشون دیم که ما چخیل در اینجا قطعی اکی عثمان کار میکنیم. من بعد من آرزو دارم که در همین باقی اکی عثمان یک پیتوم نکنیم و همین شفتالوی و زردالوی و نوک و سیب و من همین دیگر چیزا رو در همین جا اکی عثمان پرورش کنن و نسبتاً به نرخ ترکیه به شما ارزانتر دسترس کنیم. و امسال میبینیم که همین گلوس لاپینسش چخیل است. همدیگران عزیز ما لاپینس آورده شدیم. تخمینا 100 دانه زیاد است. با کدام همین گلوس لاپینس در کار باشد با من مراجعت کند از من خریداری کند چون که تمام میشد. 100 دانه زیاد است. پیش پرداخت کند بهتر است. یادآور میشم که گلوس لاپینس در جهان یکی از میروای گلوس است. درست است؟ درست. گلوس لاپینس بزرگی رو بزرگزر هست. سکینا سورتوی نو برومدگی همان آورده استادم سویت خرط آورده استادم با ای تک پیوندم وابسته است. خدا خواهد ما آینده تک پیوندی ویسیل میکنیم آقا ویسیل میکنیم. بهترین تک پیوند است. من آوردم الکی 10 دانه برای اکی عثمان اینجا شنوندیم که در اینجا ما پیتومنی که تک پیوندم کنیم. تک پیوندای بهترین جهان هم جمع کرده اینجا بسیار کرده بعد ما به شما پیشنهاد میکنیم. همدیگران عزیز من یاد گرفتید من نشون دادم به شما بریدنی اولو رو. من یک میستم اگر شرایطی کرسکه کردن نباشه میتونن دهانی فرنگ قطعی همین غوص و کرده رنگ کرسکه شکل نه و کرسکه آسان‌تر کرسکه اکو آسان‌تر اینه که اکو شرایط که نباشه دهانی فرنگ ارزان. همدیگران عزیز شما فرنگ هم شکل میشه. اینجا ویروس باکتریا گریبو چنگ خوک خنوکی نمیدروده. عموما درخت صحت سلامت میشه. رحمت شما. همدیگران عزیز عموما شما اول رو بیرحمانه برید اول شما کلون میشد کت میشود میوه شما. اگر که بیرحمانه نبرید دراز مونید اولو نیو اولو بولو میگیرید. اولو بولو یعنی اولو چه میگیرید. اولو چه که ما خدا میگیم. من این گلاس رو اکنون امسال میبینیم یعنی این ترزی فرمیر افکار چه میبندد. من این گفتیم دهانی فرنگ با اوهاک آرایش کرده الکی آمیخته کرده شکیدن. زمین هم ریخته است. در زمین ریختگیش هم خیلی حشرات رو میکشد. خلاصه گپ همدیگران عزیز یک نوارچه بود. نوارچه درسی. باز نوارها از باغ اکی عثمان من دویم به شما کرده پیشنهاد میکنم.